kwarta ken ato adelata apon pag sinaanta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ketjak amot napaspasama ngem identa simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga inal daw biag pong agpalpali iwak iti kastoy akasasaad nuari genjak pay nakaymukat nakalugan ka manen ti basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak nang tedken katraksa toy hatuk ko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak san mailiw-liwag di naramanam idi napangkat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsa itan baket aglinipatan basit atrak nang tedken katraksa toy hatdug ko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak tuyat